Khulei pi baro syakatup Khubor Ka Jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Pensyai Khubor penyait ka Umlingka Employment Council halor ka jing award RTI. Ka ILP ka Don hakitiet snam jungi minya kun hadu bandayo El Malyang. Saudi TO ka West Janta Hills District lej ujor ki Arseng halor ka jing ki udor ka Baikali. Mentang ini page ki Khubor ki babanya. Halor ka jing RTI joka kong Doria Shabong ya ki board penyait ka Umlingka Employment Council na kaliang ki long kami bat ki weipat ki bayok kam na ka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ki la perem jore ka kong Doria da ka baki ong maka jing RTI jongka kalong ka bam don long rim hei ru laban peni bahak ka Umlingka VEC nyau spa san putli ki long ying ki la de register hakani ka skim MGNREGA bat ka step si pale ki la lum lang ban kren sani hakabaya dei bat ki kam ka VEC Badban Pinshai halor kijing syakeno. Hakani kajing yalang ladon lang u chairman pa Stephen Lingdo, secretary kong Isadora Carlor, nalor kini kilong yang ki balahap hapo kajing pet ki board penyait ke Umlingka Employment Council. Ya, aku buro mang ka apa. Ke ban syuthat ka sinong ka jongin lado. Daki pau sian, syubannya ka ju ko Umlingka. Ngini ngawit ya. Ni ngawit an marba. Halor ke jingmi kot Khubor bo ang bako Umlingka le tangkawai ke development kamdan. Ngani to ipi ke development hangni sinang jongi. Kadan ka babon bani ki wai sinang. Ni bon ma kinang trejop kar nyau san ngut. Nyau spa san pongut ngidan. Kabla roi sa pala la da kam dei da kan skim sarkar ka bangiyo rakyat. Karoi ka para sinang jongi kay numla ra bangiyo. Ni ngongo bakawan kan ka skim. Ngiyo akinalang, ngiyo strok sinang ki footpath nang tang yo pagi jing mentoy kumlaong derong ba sinong kisam yar kisam masih ke banglayo jing mentoy habangin thiet kot khun habangin pendan kam hayang asam ngis ngusi ba kan ni ka bro namar balai ka kran ni ka ike bom la along te ko ang kumno kala bandong bom dan di lopmen sinong dangi pianget je kata bagam dan di lopmen ka babuan tam ka development ka de ka sinong jangi ka bangiya an suai nuk sai pi ka tai ka klaw ne ri ba play kinong tre job card ngi ndak la de ban tre nang tai kida stom mo pli na makadai halor ulo mo dai kisna yeng tang makin kit tang jing siu jing tarar kimla ba pli ka jing butoj jing iyo kinong tre job card ngi kla tre stom lang ba kan ka skim ipenyo ay footpath mentak ngila asuk baniang tu langi dan kam sinang tha nang ta kadan sakawai hang tai po kadong dungi kadong pedang sinang ang tay mensua habang ilay kayap ka im kijinggan kam kibabun ha kasnong basudum ngan ka lenti ka surok akut na steng nreda kan ka skim ngungu adu tata nilayo ka footpath ka babiang nang ta ka jingsay to kasnong kalalong ka baitanat ha kalalong ka bai sarba sa kawai ra leng ba kan ka skim nilayo bandrung kali keleng ya kasnong wat ki bapang bastam ngida ngungu ba ngim skenat ke ni kabreu penra major ke ni kabreu bako ang pamdan development ko sinang jong dalin lingdo nong laj bat nga kwa ban yetu yepi namar hakajing ngalong ngadei inong tray jong ka BSc namba ta hakajing ya tray jong ni ngausi thang ya kajing keren jong ikong dunia namar iken tho ya ka office jong ka blok ka ong ba ka blok ka don ti ka bamsap Rekat ke jing syam jong ni kinong tre jokat ibidu o jong ka blok ibakloi ban yarap yang ni bat haman laki por iwan pek iwan jungo yang ni kinong tre jokat bat ida yarap ru dei tang ya ka sinong Umlingka haman laki sinong ilong balakloi bat sakawai ru ngadas ngusik thang wat ya kinong tre jong ka blok ro kada keno paong baik persya ba kinong tre jong ka blok kidon ti ibamsap dan lay kata kajing bamsap jengki kala syukran hiya ka bom laklong ngida perem jur ya kani ka kong duria namar kala keren siya bapalat yaki dan lay kajing syam jengi ni syam bet bekinong tray blok ki tray hop dan lay ngira ngiyale hi ka balak ban tray hop ya kani ka kam bat ni tray harum haneng ro ngida khot ya ki video bat kida kloy hi ban yarap yang kung kita kinong tray jokan bat kida wan page wan jungo bat kida pen ajing mut yang babahatam bat hiya i ngi hak ni snong Umlingka naki amele skim naki ngim la ban di blok kum ba blok kanita sispa sini
Dengi so komen kan. Andai mentapat ke penlong gajing du nong yang ikinong tray cokap. Haja ka bangin yo tray hok bangin yo yaki baikot skur bangin yo yaki jing don kam haying yaki kun giti andai ngiladu no la gajing pen but nam jong ini kondor ya. U chairman ka State Planning Board uba Malyang ulaong baka inalign permit ka don hakithiat snam juki Khubor ka Jylla kumta nakaliang jongki kinong mikmatru kinya yakun hadu banda yo yaka. Utai nong mikmat ulaong ru bakin sa pensngo biang yakate ka benta anda umentri kampo yeng kari u Amit Shah unwan biang sa Shillong shen. Khmat jungi kamiap namar ba sisin hi kum kinong mikmat ngila the past ya resolution kaba akong santam hapo ka flow juga house kamdoi ban Shillong thamula andre ngin demand but nginyai demand ba ka ILP to be implemented hapo ka Jylla ka jungi kata hi gede ka ba ka thong ka bangi bo khmat hat chuban hangne ya ka state ka bam Shimla dawa banyoy ka ILP kurlong ya ka wi ka state kata ka Manipur ngi hangni le na pas don da ka resolution komot ngi pin ya kata ka jinglong seriousness ka jungi kum kinong mikmat te nginyai ban nginyai press but ngin haban shim ban khablong aggressive ban penibe chakmat ya basun government ba we demand ringkat bat ki pajba jong ka Jylla ngi kwa e ka ILP kata di stand hadu menta kwa tang ka answer ngimla ban ong ka reservation jong ka central government ka answer ka bangi kwa kalong ba yes or no hinay na himay but lot of himay ay ka reasons bali ba himay lot of yung bit ba ngimay without reasons katang ngimla ban accept nginyay press but nginyay demand ti nginyay up ya ka jingwan jong Union Home Minister Amit Shah siya po nong ba Shillong but ngin sa yo banyakan hakamit jong ka jikan lang ringkat but ngin sa peni kay gibangi haban peni but hakan ni kasi buwan kamot ka jingakan jungi kan compare kamde siyo tanggum ka delegation nanti kan long bit bagin press bit you ba we want this ILP box state ita Ki artili ki seng balang bakun tup ka KSU bat ka FKJGP akpo ka jinglam khmat u dakar u president KSU bat u DS War u chief organizing secretary ka FKJGP Jante Hill Zone hini ka singi khatpatare ko rumpang arhajar apuwe kelali u George u district transport officer DTO ka West Jante Hills district halor ka jing shamdor baikali palat ki driver ka ba Arsha kata bawat habakilayo bantep Bril passenger kum hakipor bemensuaru Henry ya kador baikali pat kishum kum kador hakapor lockdown Dei halor kani kan nongrim kini ki arseng kila kerpat yu DTO bon tuklar lem kena bakan nam kata yu pajba. Kila ong bakim shimla persya satya ya ka jing pin kiu dor thamai tangba kadai ban long ka padon jing ken bat ka jing sngotu lang kenang bakan nam kata yu pajba. Kila ban rapru da ka ba ong bakin nam la satya ban pediang ya ka dor bai kali ba menta ka bala kiu shaba palat. Kila ong bai ka dor bai kali ka basan po tengka menchua mentapat shispa menchua ka ba prapo mentapat shispa sanpo ka ba menchua shispa mentapan arspa Tangi ka mentagasngi nagaliang jongki artali kiseng ka KSU bat ka FKGP hadin bangilayo kajing ujor ba kajing ut kajing nyar jong pajba habidai ba kajing kiudor jong ka bai kali mentagasngi nagaliang jongi ka arseng ngila wan ban kendu yau DTO jong ka West Jante Hills hak bedai bat ka baikali namar kumbangila i hakini kisngi kajing kudor jong ka baikali balalong sepalat wat pai baru tentang senut soban mi na ying ban lek don kam namar balai kala kiu palat ni ka baikali tukumta ni negaliang jong keseng hadin ba ngila yo kajing ujor kajing ut nagi pai ba mata kesngi ngila ikendu yo DTO hakaban akjos ni bat penhiar ya ke jing kiudor jong kali jong ka bai kali nomar kumbalong hakini ki sngi ki snem baladam ka bai kali so ak sumpul kum baki sim san pheu tungka hanre menta kala po chika chispa bat ka baki sai sim pra pheu ko po chispa san pheu bat ka baki sai sim chispa ko po chispa pheu kani kalong ka kata sikadai ya ki pai ba ki ba lek bawan bat khamtam kunjuro ya I kena school markum mensuai kena school kisah simbai kali kelong siteng dor mo to kumta ni ne kali yang jong keseng ni kerpar ro ya ki association ya ki driver kali bakin ya perkhatlem khnang ba upai ba unom yap ho ni ne kali yang jong keseng nin persya ke jing kiu dor ke bai kali namar balai ngitip ba ke jing kiu dor company yang ke jing kiu dor jong ka spare part kali
hendrai kidai ban akjos hakata kom khnang ba pai ba unom yap ban ngikpat ya ki driver ya association joki bakin ya perkhat lang bakin ya akjos lang khnang bakin bangin ya imlang tangkata hai ta kublai sibot Kesenjuk kihnyaus sodar senang marun keneng area hapok kajing dalam UMDC ke marun keneng constituency ubap penyait sing siem haka kat pratarik urempang arhajar apoi kelali ya kendu ya menteri rang badu ke jela ukon rat ki sangma ban kentiu ke danno ya ke primary health center marun keneng saka community health center hakani kajing ya kendu menteri rang ba ke jela ulakular basyen un sapli pajba no mentau snem arhajar apoi un sabu mau nongrem no hakatayau baningkong lani katayau baar jung ubanai leber arhajar apoi ta kajanmian ni dan kerja penduduk ke Kerbang bagi Chief Minister Sokan Meghalaya kontrak kisama rekat bagi ki Hindu kali ki Darbar Shillong ki balawan nikmat de ki jumut ki Sodar Shillong ki bakentup ya ke Shillong mau kenai Shillong Koreang Shillong Put Thang Shalai sependai pemuran te kani kerja penduduk jengi ya Chief Minister kalau halor kita jingdawa ke belakang bah akan dibuat ke PSC ban kentiu no check CC tension ru akhir tidak sini ye ngalalai ban ya kendu bat kinoi lang Shillong hang te po mo kinai ya kepada kalian ke Shillong na kalian kesenjuk jom kirjo Shillong apa jingelam jadi saudara mo kinai ba Peter Jilawai ila penlong ya ke jingelam ke ba kelki atau kesini ya keban nyamir jemut habite kini ka kam masate te halor kata ya kaba layo aku tu sini ban pembaik ba ini bu appointment no tak sini ban Chief Minister le kaba sultanat kaba harpa an pau syaki pai ba jom kini ki dru tu Shillong kepang ru ya ka constituency berkowe ba nak kalian Chief Minister la dan I assurance ba omdai tang kajing keren jom ni hendai buat ka file ru la dem te ya kaba shen hingin sayo no ban play ketika PHC syaka CC but yo mau nongrem kumbala kerentak ban sabu hal tayo banikong dan ba acu malai ni benai march benwan de nak kalian kenal kubulu kalam disi penpau di jing sungu bat jingmen kerpang ya ka sarkar ban ai kublai sahisian po jinglam museum ya ka ba lala bensim ya kenika sinjam ya ka ban long shisha ka jingmen berkunjuk ke jing kemenru nam ta ki pai ba nong Shillong jok tu thai ya ka ba kelas lam ha kelas ulun ban dan no kanika jaka jing suman ke ba khambit khambiang nakadal ke jing bun pai ba ke jing roistat hape melang salah ke bubun ke bentah ke belapan pau di sonar Shillong tak kata dan teman sini hadirin ba MDC juni ba punya CCM ulabu ya ka appointment ba Chief Minister nam ta bagin nyebut din ban follow up ya ka isu pesawatan kata kepada berkamau kena PSC ben upgrade syaka CIC. Mapi ko magipol beksnan baladak kalau dan kejipolan nak kalian health department. Bala kumno hau benar Disember last year kemud bahkan plan no. Ada susi pun orang mata kadu benai Februari kena kampung pala berpendap ke melakulan. Ti kalau rak jiduk musim mengi kena lam Shillong kemju ak bebak an Shillong ti angnot banyo ya kajing sumar ke bebek bebiang bat kemju ru kapala tak syahadu kata ya kata ka Shillong lam itu Shillong ke bangin simala ban ben hun dia kata ke jipua cupai ba khantam ha bade ban kaneka isu juga PHC syaka CST ke berengkam huduk kata namar i ba kaneka cuka sumar po ka kiri acung kalau berengkam tam namar kamtam ke po ke road national highway te ka yarap ki beri ke balik ke bawan te jingdan ke population ang kiru mata ambil nasu ya ka atpole 4000 tang po ke area jumi kemudian po ada ke depan senang da control play kapi ya ka jurisdiction cuka PC bro kawai kemudian kalak ben po kesan 4000 tam te kemud kene ke PSC ke berang pos nomor kenang kene ke PSC ke belah remah pok ke Jela Meghalaya nama nadu sedang kendai spa refusan la play ka kum ke dispensary kendai spa propusan cenang la upgrade ka syaka CNC resusi nadu untuk keluar haduk menja arajar wei kemud kene ka perak sa ke PSC teknik ke jingdan population ya ke jingdan kam pura ya ka koitia kemud kalong rekam haduk tak ta nama Shillong nama orang Shillong kalau jengai malai punya lekra kilometer tu gerik sejuai untuk arko ratusan kilometer kemudian kalau pedang mau kejeka tiada kata kadau kejuan cungi kendu UCM mentang sini kalau ban penting nano markana di cundu kedua penting nano bagi ban upgrade no ia kena kemau nang PSC syakasi pum lakulan nak kalian health department dia ke postulat kalau ban nak kalian Chief Minister mentang sini ulai ni ka assuran ke penting na bala kemudian audi ubnai match kemudian select no kita ka inauguration nak pertambangan brief ya kemudian PCC Om tang ban play foundation stone. Mereka buyang keren kamtam kalau ba
kadi bandan ru rengkat baka government kandan ru sanction post nam tak post fair nam tak cita kam chikene ka CHC te kalong kai bos tunat ipapau ya ka jiksanya aku MGC dungi ba prediction sim pumju hau Chief Minister ya ka ega batla kuran kani kan orang nakaliang dungi hi kadong tang kata gudam ang kani kapur bat ni kitbok kerweh ru nakaliang musim ya ka ega bau temu kalong bacop sesa bat knang bikin sok snong bat ni dalam snong ru singin yo lang jimutai nak beta kabit kebiang cumbun balang Badak itu Khubor ni lapor syakabakun, bat hadu bengini syambiang kubli sipun.